Khoi pe mua ke hu fa ngai fa ta pu si fa ki kai fa pe mua ta no ke ngai me au ku fa ngau ke mo ngai me au teu ke fa ngau ke ai pa fi to pe ke ngai me au to ngai mo tuan ku pe ora ki pe fa ta ni ma tol ko ni ka ta ki pasifiki pe to at pe ne wo so at pe fa ma ta mo fa ma lo e tu pe mua ke to at pe fa ma lo ki cái ngày phun qua ngày tiêu một ngày po o lava le ai coi ni ai frata la coi ni ka taki o pasifiki ya la hi fo pia mo ngày phun qua ke kau e uhi ngày frata coi bo do fa fe me na to lu ke tau si tu me ya na to lu ko traditional partners pe ko tawanga mai ki na to lu o ku nau te o nau fie kau mai mo fie tohon ke pasifiki kau kai ki nau kau he kau tau pe hoa ngau e maheni o forum e nei maui ngai whaia ta noa mo ngai whanua ko ni nau mai whai ta noa kai ki ngata pe ki ngai issue whaka pasifiki kau te ai fwoi whai ngamari ai ki ngai pairetro ko e whakataha ngai whanua ko ni bea mo tau tolu bea mo ngai whanua e pasifiki ia whai tu peta oi na ha pe mo loi na to la hi apito vai ta tu pu ai ka fa ta ko nga pe ke ma fa nga mali ai pe ke fa ho ko ki ngai fo nu ko ni mo ta ngai ho nga ko ni ngai po le ke ho ko pasifiki pa mo fa nga mali ke ta to ke ta sia na ma wai ha to ko ni pe ma fa nga mali be ngai fo nu ko ni ai ko ke ma wai pe fa ma lo lahi me ngai fonua ko ni wa me be tai ni e na ho ngai ai ngai po be mo ngai ngai fa ali e tau anga fa fonua ga mai tau fie mo ma fana kai ngata pe to ani ka ma fu ka wa o lava le e fu ko ni fa ta lahi ko ni ka e ka fu ke fa historia ko nga ko fonua ta hawalu to ta fitu na head of government ai ko nga kautaki ko to ta pina ke lava mai na ke lele na fili palestine ko ni o Kiribati ai na fi la ke ka mai ko ne ka utaki ke hono ale ya ngai me ma inga i he pasifiki pa ko me be ta hana e ka wai ko tu ka ton ki tongani ko Pacific Resilient Facility ai ko inga ya ko foi organization pe ko agency pe ko kautaha ke fo tu i tongan tali he forum ke mai fo ai fo kautaha ko ni ke tu i tongan ke nau hanga o tokanga e paanga ke he hanga ko ai ke mate te wa ngai e pasifiki ke we sia resilience pe ko tau atep pe ko tau liliu ke tau lava matatari e ngahi me ko hoko he felili wa ke ea tu e tani mi over he te au miliona be be ofe wa ngai miliona ai paanga e o mai ke sino ko ni ke na to si o leva pe anga fe hano invest ke ma interest ke lava go fai ya ke nga le ko me le ki to ngani ko recognize be ko ilo i fatonga e ka utaki pe mo me ko na ta ofa tu e lava to ngani o fai nga ko ya pa tu na to go sine ta ma o mai ko ya ai sino fa ki me SPC ki Polynesia ai go for tu to ngani pe ta pe e be ka ngau e mo ngai fa mo ke to kon dia mo sai ai pe ia ke tau me fa economica e das pe fo ke fa ta pa mo le ke fa ta mo Palestine ko e panke ma mani ka ni fa ta ma i ke tau si wange ke sino ko ni pe ha me te tau lava finga a ki ofi ai ke to ni mai tau to ai ko sino la hi a bi to fo ge ni ngai to goni ki kai ki ngata pe he pasifiki ka ke tongani o si ai tau pe hanga me au tau pe ton ke fralere e pa ko ka hange pe ko ni ko fa hok mai ko Palestine i o me fano mai ke tau fa fiutari ano ko le ha me pa ni holo ki le time o process he panke ma mani ha me mahina ta hiva arifo ta hawo e ai ke tau tolu ma ho inga ya na to fa no tali mana me go o se me ne fe ma go ke fa ya ke nga we ko ya e fa ki me pe he ka mo ko le pe ka nge ke po mai ki he ke tau brief resilience facility mo me ai pasifiki e no just tonga
Kau kore ke ngā ki nau tōni mai hono set upu. Pafu ki aha no ngā hi nau, pau ki aha no ngā hi policy mo mea. I hono fōtū koi tō ngā ni pia nei lot le rei nau tōlu ke whai maha ngā ue whinga o yaki. Ko hi ngā peka lava o ngā ue le rei a sino ko ni. Ka whukai ne sino na tau fōtū ko hi ngā ko kai ke tau fu loto mawhana mo fia ke tuai e ngā sino whakamamani lahi. I hono tokonia tau tōlu i he wesia ko he wheliri wake ea. Pau tau pehe ke ai ha tau sino ai Pasifiki pe ke lava wawe ngā no tokonia. Pau tau mea pā ngoe na o siang kau toi tuai tatau pe mo ngai sino koi mamani whamamani lahi. So ulahi lewa tō kanga ke whapapau e wawe ngā oe ngai sino koi ni. Nā oska na e fuke na mea mai pare mia ko Papua mo whakawhi ke kautaki Pasifiki ke nau lava ke nau mea ke te wa ahi koe tui tapu nei whaingi Papua. Nei lava lewa whai e whaingat ki Papua, whawhiawhia nei whainga maari o whailoa ke pa mui tui tapu, pa hange proiong mōs mea i. Ai whamawhana ko i ngā pe whainga maari e ke whai ai whailoa ki ka umawhoki, whewaiwai aki pia mui tui tapu. Ke honga i ai pe mo tua i he whainga maari e ko ia. Ko te ure wani ki he weekend o whai atua he weekend taha mui konga ko ni. Ko whakatahalahi koe ngai pureanga mamani pe koe UN. Ai koe he tau kotoa pe koe na mea koe General Assembly. Ai koe whakatahai nu ai e u statement e ngai whonua. At the same time he kuia i whakoi kautake u whonua. No hanga rewa ai e u whakatahalalahi. Ko hinga he kuia i e kautake ke whaihano a rea i e ngai mea. Tau pehe u maho inga whakamamani lahi. Ai ku whawhiawhia i upau kia e Summit of the Future, pe koe tau whakataha ke hākai me hoko i ka hau, ko hea ngai issue ton ke whātokang ma ke ki ai. Pa koe leo mo whakataha e taha koe sea level rise, pe koe whaha nofo taha pe ia ke he hiki toha koe maalunga o i tahi, pe koe haa rewa ene impact pe koe ne uesia a ngai whonua. Tau te whito ke ngai whonua koe ni, hake koe koe Pasifiki o ku low lying, ai koe tōk fōfua taimen ke arohake ke he le volo koe ni ai arohake koe ai tahi ke lava tā noa e whakamamani lahi. Kai ke he koe ke wheliri wake ia, ka nofo i he hiki ha koe maalunga ai tahi. Wai tā noa ki he awhe koe ne mea ki hange koe Pensilini mo no ngawe hala ki o palpare mai e ngawe ai koe ka hau. Wai lewa whakataha ki he ngā koe mahafu whaka-nuclear. Pa wai lewa ngā whakataha ke ke. Kei ngata pe he whatongia ke pureanga tonga, ka koe whatongia koe sea e whoromu. Ke whakafufunga ia e ngā issue e Pasifiki, ki he ngā pōtānoa ke he e whai i he whakataha koe nea UN. Ai kulere kamata pe me he weekend koe ni o lere ai. O toki osi ki he ngataanga wika ka hau. Ai au ko wholaua tuai, pia mo e Mr. Meiteki, ko ngā ko whiriwa ke ea. Ko e Mr. ko ni o e MTET, pe ko e Labour. Ko ngā ko ngā issue he ni whikakpa mo e private sector, mo e walamea pe. Pia mo e kau ofisa pe ke nā pōpō ki he kau wholau ko ni. Ko osi ko ia ua lewa ai whai whenga mai ko ngā ko wharearea, whai au tū he tarimi ngāri whai au tolu o katopa. Pea ko wiki e taha mo e konga mea i wharerea whakataha e kau taki ko e ngai pureanga o e komni weri ai whai whoki ki haa moa. Ai whakawhiawhia na e huwhi ai pe ai wafu koni o whareloa. Pana e toi hoko atu ai pe o whakamoni ai pe ki he ai kon ke ai wafu o uiha pia mono muka ai fuafufua ke 3 miliona tupuloa ka wai pe paanga kesh ka umai tokoni hange ko moi ke no tata mo wala mea pe he ngo wafu pe wai contractor tini fai ngau e kon ke ngo wafu ko ni ka si olewa ai puate taulanga ke tokoni ano mo wala motu pe he ka ngo motu la ko ni na to go sign he weekend we ko si ai go contract ko hinga pe ke na o fai ngau e ko ni ki fai mo ai wafu ko ni o no muka ka ma uiha
Eu acho que né forum bu né leva anda se va ho ka pe ki mua u fale kon né langa ko fale ono no ko ipopua tu ai pe ia ho ko ai pe ia ko fale no foanga o anta pe he tama da fokalele to ko ni be ke tourism ke lahi ko ke to fakalahi nga hi available accommodation pe nga no foanga ke ka tak mama ke tak mama ta mo ala me pe ka wa mata to foa ko fale leva ko I kausela pe mo retirement mo sopu ko ngai ha ke o fa matala alu ke tapan kale ko ngai leva fa ta wa base pe me tama project leva ta ha fa to ke tapan kale ko osi fale ta haua osi atu ia porque fale ono o glotonga ngai ka glotonga access leva u fale ko ngala he me ko ni ko nga api kai ke ai ha api ko ka masiva ko ni ko ngala he mahalo na masiva ko na he holo ko kai ke ai ha ko nga api ai ka pau fu ma fu ke aki ko nga api ke lava leva fo papau e langa ko ia e ma o to ta ko ia ai fale na langa pia pia tama he ona ia ki mo hiki mo tolu e ga ki pelenge si be ta fa ko ia ke fa si o fa le be na u wakai ke ngai fo nga ke e ko nga wai ngai family he ni fa nga ta be ke ma na wa pe nga ke si o leva pe pu pe ke le ya pu le nga ka lang be fa ki fa le ke na no fo pe ai ta ya ha li si be ko wala me pe ai option pe he fa no ta no ko hinga pe ke ko ha fo nga to ya la to ni ai ki na to ko ni ha ke pe na os fa lau ki mua o ga finga a ki mo nga hi sino ke fe to ni aki ko I he ta ban ka le na o si pledge mo to ha nge ko ha fa le ni mano de na o mai na to na ka to pe pu le nga le pa e nga me pe e ta pe ha nge pe ko fa fa ta no ke ai ta no ko ge breakfast si pe kai pong e fa na ai le na fa ta no pa mo ho nga we ta pa ho nga ko ni na ta mai le na to ko pa mo ai mo to a he wa te mo ai mo to a he wa ai ko tu le ta ni me kai pong I a he fa e time ko come into play pe ta pe lava ko ni a le ko ni mo ho nga we ko ni te na nga le na to supply mai breakfast ke a hua pe a hua le puleanga e we ko to ape ko a fa e ala ma wa he ki tapsi bo ki ta hine ane me to koni pongi me nga hi to kon ko ni wa fa ma lo he ni ki ka ta ko pe ko ho nga we ko ni na to koni mai kai ki nga ta pe ta pan ka le ka ko nga ke ka masiva ka ko nga ko na to koni mai he kai pong ko ne fa na ke to fa nga mali nga no fa ho ko fa to ngia ma winga ko ni ko tu fangi me pe ya ku to mai ke tu kwa tu pe ka ku fa ve via pe pa wa nga i fe ke ya la tari ya la to gon to e mo tuan malo ek pale mi malo pe to mo fanga mali mali ko lempe me komsoni fa ma fala le tonga ko ki fe hui pe ni fika ke pe mo e ka vinga ma ke he pe nia ko e ngai fa matala pe mo ma fika pe me ka no pe re to tolu ka minista o ko pe he ko na fa fis ma na la kanga ke to ki fema pe ki fa mal ala ki heni ke ma fa vis e dai ni na ma do ko cabinet ya ni fe ai to kanga ko ni ai ka kai to lahi ki he la kanga ko ni tu fa mal lahi ko hi ko no pe he ko ti ko pa to ki fa ha de ki he na to ki he to be office pasi ki to ta ko pa fa ko to ma fa to ye ko no fa ka wa fa se pe ko ka venga kon ko ki Fukushima yana ha popo tonga ni ke he to ke ho ka be ho monitor pe ko no bakai e tahi ho no tuan fo ke vai fo kon me nuclear reactor ai ko nga be ke oleva no tu ka sibi ma pe ko nga pa asia wesia pa fai le va me aki kana imagino pe fai ko ai to kanga ke fo pa ka ho ko ha me pe ilo ka fai ha me aki malo pita ma fenga mali ek palemia ko feu I ko foto nai ha tai mi pe ko a ho mo ta ke ti e o kai ko foto e ai Pacific Resilience Facility
Ko kau he mea wahui ko ki tano ai mo secretary ka uma pa ke mama ni ki na mai to ko ni depend me to ko ni ko na o mai pe mo ta mo partnership mo forum I ha taimi for tu ai ke le le he ko tau tu milionar si e tau firma uia ke tau ka hau ala ko ni mangea milion pe tau e u petol me ai tau finga ke ta po ni ma bilion he ko nga ko firma hase ni tilahi ke lava invest ka ma hase ni tilahi ke lava nga ke project ko ne feli li wa ke ya ka ko va veta ko sai ta ha ya ka bi he ongoing discussion pe ko hai to ko nya la mau ke lava yo fo to ai office ko ni o fi ai total budget tai mini o ta po ni tell ni mano million US e ke la he ko ke fai ana kau foke ai whakataha koe mo se kei se nea ko ni wena e ko le pasifiki fe ka ke hanga o popo ke fai ha whakataha mo kau mo ufonua he I wena ke fai ko le kana to tang e ko me e ni o tu mo se o pe te mo ala to ko ni mai ko hinga foke ke lava yo ma se ni lai fe unga ka invest ka ma wa ke ma wa se ni ki whakalele ke project ki ai na mau inga e lava mai se kei se nea le ki lava o organize ha event I New York I wena ke fai ai ko pen ko tala noa pe malopito ek palemia ai pahinga o ko ia ko kakato Amerika o lupano pa meleti o ko ia kele a ko fehui ek palemia o I he tunga pe ko ia ai fai toko na tapo pe mo tuunga ko ia ke ai hono whakahoko drug test ke ka me mi pa ko fale ale ape ki ai na whakau ko feha taimi ke whakahoko ai a hono drug test o ka me mi pa ho ek mi pa ko fale ale pe mo fehui pe taha ek pale mia ko nga he fale ko ni no noa I he New Lodge o ko ia nefake unga helipoti o ko lahe mau pa nei fai pe au tonu ki he ke feitu ko ni ko lahe mau pe mi ai ko fehui pe o ko fai whakau ke whakalele ai nga he fale ko ni I New Lodge o ko palo pale ma ko inga ko tu unga ko ia ko tuku atu ke kakai fonua pa me price o pa anga ni mamano ka pa tok fatonton pepe ko ka pa e tuku atu ke kakai fonua pa me tu unga pe ko ia e lava ke to ko hifo ai price pe ko pe fahanga we ke malo ek pale mi kama da be voi ve fa muy o tike pa ha report ki ha mau e tal me forum o imagino pe ange time ko na le forum ne be mau ka tama plumbing ka tama wheel ko nga pe ka ha me ko pe la wa fix pe time ko ya ka ko me ko ki pe ku mau ka ki mau pa ke pe ko ha detail ko to ko ki ai but happy ke si o pe ko ha mau he ka ki mau deliver ha me mau ke ki na to na fa ta mai pe ko ki truck test ka fa le le io nei ta ri fo yo po e fa le le ko to be ni ke fa ho ko tu me se fa le le pa mo ho me mi pa he ke be fo ta ne ta ko to pe te ne test be ka ko ke ha pa le mai ko tu ko ai ba ta mi ke fa e test be ka yo ma ka fe u lo ki ko te si pa mo fa le ka me u lo ki u be ok malo e ki palemia ki mui pe fe hui ko Catalina me matang tonga ki he Pacific Resilience Facility wow fa papau I pe ko fe ha fe tu e tu wai senta ko ni ka pau e foto ka fu ke he me ko ke sio ke ai hange ko ni ko hai to ko la ko hai me na sa ve pe he to hi PT ya te tau provide accommodation e fe tu ke tu wai mo me ai ko obligation ni ke pulianga ki tau hanga wangi ha office ka na to hai pe ko tu ko na Polynesian ai va ko species ke Polynesia me te ki me ta tau be he ni te tau hanga le va ta no mo na to ko hai suitable space pe ko hai lai fe unga e fie ma o ko hai ka staff ko nga pa ta mai to ko ngo full to le ke tau sio ki ha ano fo anga e lava o accommodate ha to ngo full pa ongoing discussion ko ya nga ke ma o ha fe to appropriate ki he ke office ko ni
Maloi Palemia. Malaysia sau me ta moalele. Ke ki feri ke he penia. Ko hui ko sia ke tau mau mau ko ke polo ko vavau. He nga we ko mo fui ke. O gai nai ha to palani ke fonga ke he ke interneti ma ke he me ke polo. Ai ko ai fu ko face hoko me ai ko no do vakai ke arifa ke polo tau be arifa ki ha ke ha me ai. Ai le vakai le va ya. Ma tu ke tai nim tata be fo o si fa ata whakataimi ke ngā ke Starlink wa mo wala mea pe ai au ke koe opsinia ke mahino pe ke ai pe ai ke polo he ke mahino pe ale le ange ke polo ka ko sio ben ke route na to lava o wakai ha feitu ke ai nei sio ia ke arifu ki ha ke o ha wa he fonua kai fam kai to ha ke ki ai kai ai ke tok fai amui ka ko to ho ko ne me ma ton ke fai mo ai foi me ko ya ke fa CCF nga mali ai mo tu ka be ba mo sa linge mo me pe option ke fa si o ke na lava pick up mo wala me pe ka ko nga ba fu ke ha fu international ke polo ki va o apa dai mo to domestic ki ke lava pe traffic ya ha international ki va ko ha pa pe nu ngari fa o pau sai pe konekia ha pai ki vavau e lava internet ha vava ori fa ki ha pai ka fa ki me pe ku to gan ke tonga ke polo mo me ke sio ke ki more resilient yang ke ne la matuaki ngai par pare ma ko nu wala hoko i kristai na o fogia ko fitu ne hoko ai me ne kilomita ta pointol lo to abito pe da he ka ha me u taula ta ko me ai me landslide mo ngla me pe ka ku fai pe na le ta to ke polo ke sio ba alternative ke Maloi Palemia ko tafa aki kon ko ke fai to kona tapo hange ko fe hui ko milika tafa aki ko ke fai to kona tapo me afo ni tai mini kwa mai kwa ka kengi a ni pa ko fe ui pe aku ya pe ko ha fo to a ho pot nga we polisi ke ai ko ilo pe na nga we ko nga ko no pu ke kon ko to lon ko spu ke ai wa ha fa ka ke halao pe ko ko nga la ko ni ne algi fa ya ke fa sio ke ko ke not specifically ka ke nga me pe o organize việc nào fa ta ke fa ha ya pe ko tonia ki na tol ke fa ya ai ko nga hi tau pe ko nga hi atakai fo o ya fa ha ko ya ai fe nga ko ula ko ni al fa ko me ko no ta ke ti ai ko nga we la ko ne bu nga polisi ke na u si ofi ai nga me pe he ku time la he ku ton pe ke fa si o ke ne han ko o tataki e fa na wa ko mo wala me pe na tol ko nu na no fo ya ko mo ai ko ke pe ko polisi pe ko nga ke bu nga ko pa mo ta fa ke na fa si ala la ve ngo fu ko e tau fa na u mo me i nga hi atakai fo o ko mo ngai po le fo ia famalo tenga we ka whakafa go whakahoko he whakataha foromu. Koe aho nai huwhi whakaawai foromu, nai toa e tāpuak vai, we lulu e mofuike. Hange o poupou mai ana tūla ke tūla vea ngofua ngai whanua Pasifiki, ke he wheliliu wake ea. Ke o ngoi he kautaki, tau te whito ke sekeritari uena, mo sekeritari komniweli. Nei ai ha ana lawe make ke kaweinga ko eni, he nana i heni tonu he foromu. Koe nei hoko koe ai mofuike nei mai no be uha fokia. Hoko mofuike nei fai mau whaataha mau toria ta fai koe wai u komite a Polynesia, Micronesia, mo Melanesia. Ai lere whaataha po le kamata koe ngā lulu mau whesi o whakipe, taki alu. Osko ia, pa mau tuu ko lue mai, au pehe mai kautaki ni, masi mau whangonga tu pe te tau lere whakaku. O tala ke koe kia nau tolu o kia i whoke tau siren system. O pau wau ka tuunga whatu tā maki e rea mai ai siren system. Ai ko tau toa ko ia ne koe manawahe ka ko whakaunga au pe tatangi mai ai siren ni pe kai. He ko mea anga mahe nia koe ni o mai koe trika mai me mea. O pau u iai ha greater possibility e ala ia ha tsunami e pau rewa ke rea mai ai siren. Pe hoko pe kai ka koe nau owa pe fo i miti pau te nau whakarea mai rewa.
Koi taimi ko ne hoko e mea na I apia ko lauto hea fasi mo ya fi. Ai iwe na sekretari e. Na rat fokia wo fondo ya no apia ko ia. Ai foi piriki o ka o lu e ai ke hao me pere pela. Pea toi hoko foko e mea. Na rat fokia na ukau security na to mahal ke ave. Na hoko ha mea. Tangi usai be no pe mo fa na u mo mea. Ko mo ni au pito ia. Ke na wa tonu ke experience ko ia tau. Tau ko fu he aho me taimi ko to ape I tau no fo he Pacific so neo ngo ni fai fia ba mo fondu vai mo mea but I think na kaulele ke ilo I ka mea ko tau tala no ape ke ngai pole ko ni hoko me natura ka ko hoko ma pe na wa tonu ge experience ai me na hoko hange ko a boni te ko ya Ik bale mea heo lakanga koe sea e whataha forum. Was mahina maha taimi te mawholauta ki ni Kaletonia koe hui koe wheta anki kolo tonga koe whanua? Koe kau e o kon ki ni o ke iai tola he kau taki. Au kuai mea ui koe troika. Ai koe sea lolo tonga, mo sea nei toko osi, mo sea hoko koe hau. Ai koe kukailani tonga, pia mo Solomoni. Ai whakamari e ke mau tānoa he iai mo France. Ke tānoa I koe pe ko ha taimi pa mo New Caledonia e fai nga mari ke mau ai ki no mea ke sio pe ko ha me ko mo to fai ha ta no ke to nga ka utaki ai to na he osko ne New York ke mahino ange pe ko ha taimi na stali fo ya he ko ha nga me ke fai term of reference ko to be ni ke ma agree ki taimi ke fai a hikon ki New Caledonia. Koe o mea lere kon koe nei mai ko to koni koe ki he whata forum escoti koni koe kautaki. O ku iana ha foto tuki hono wahe ke o potunga wepe koe? I tari kabineti ui ko si hono wahe. Ai o mea lere kawa o VVIP ke tofaro peia. Te aimbo o mea lere nei mai ki he logistics mo mea tufa ko nga bege u fe ma o nga potunga we ko ni ai pure nga kai ki ha wa ta na se ni ti mo me kai atu ai ko ge be ma we potunga la wa stari kabineti wa u me le ko si beni me forum pe na ia ha ma o ki ha matala fa panga ki hinga fa mole ko ni forum fe wa ta tupu fa economica me he wiki ko ni fa hoka forum Ulo tonga fa ma popo ni no fai to tonge ngai mo wa pe mo si o ge le ngai ba o me he forum pa to ya ha tai me ma wa uri poti to tu me te kau akpe me ke polo ko e ngonga fa mi ta pe ne ma o na e os foke va ka pe te hoko kono te motu ko ai na te foke me va ka pa ko ha nga we ku hoko si ga he si le de ko fa muy ben no lo ko si na de fok ma nga ko si ngai na de fe de da la we time de ko ta mi ne sai ba to ki hong bai ka ko be na si wa ko I to ha ma da he le de na starting na to Malo pito ek pale mia ko ki ka venga ke he penia o whikau aki pea mo e waka na e asi I he elia tapu ko ia akoto I he son. Ko e whehu I pea pe ko iaha whakaukau ko hai ngā ue whai ki he waka ko e ko asi he ngahi whetu ko ni utapu I. Ai me voi lo utapu ko ke o ke ko ngā o te tau tai pe wala mea pe ko ki o mau pe he waka ko na. Te rapa tu whai ke pa tu tuka te whamatala. Pe ko ha ka ku mahina tu pe no whatangata ai u elia ko accessible ke kakai. Ai tu pe ke ko me whamatala kai toki me tau tai na ko si ni poti mai. Toi ke. Anh ấy cái mấy cô ta cái lo tông
ai upila mo wala me patau tu Ka koe fiha ai paanga koe nei tāna ki tonga pe mi ai. Fiha ai paanga koe nei tāna ki tonga me whakata firm. Pe kwa whawhua ge. ma po ke ngai nei ai mo api fo ki nei o no fo ai ai no fo anga nei tarange lewa ke ro ngau ke u up private ke ma na se ni ti hoko ge ai pa kau ge ai pa mo u tourist operator ai kwa na mo tele pa to ki to lewa me ai pe ha u ki u fare ko ne forum ai te ke I lo fuge pe nei fiha nei to ke u api mo me pe kai ku fai ngau ke sio pe ha economic benefit me ka ku before that I think the whole thing was about ko ha ai ola ko mai Pacific ko I tau to quantify ai ola re ke tau fa ta ke o mai ko ne PRF ki tonga ni ke tau sio ke ngai issue security mo me au ton ke ai ku ko ke te fa la ai monetary term ai de le pe outcome ko ngai fa ta pe ka ko me ko ki he pa nga ko la mau fai ngau ke nei na la wa o tuku ba kai te tai Mano pito ki pani mai mai pe he commitment ko account minister ko ke ako I ai le te fito ke kamata no ako I pe me he preschool pe ko ako to mo pe to ki ako le hono wa mo le hono to lo he school ko ha to nga ai o le pe fo ki ai ta no ko pe to kamata ke class to lu pe class fa pe kamata mi la o le u kinti ni he no fa balange mi na to mi la lo mo wala me pe kana fa no review me ko ni ai vai to ta ha mi nu si la na ni review ai ta policy ko ni pe ku ko si ni ta fi he ta pe wala le de ko pe kai pe de ta ma fu de te fa me ke once that's officially out de do fa ko mai ka fa si o ge pe ku work ki kai pe ma o ge fa me ke work ai pe ma o ge li mo wala me pe Mau fa si be me au ek pandemia ko ha to nga kwa ke pa ke lang fa la ka to nga. Okay, pa ke fa la ka be to nga. Ke ai u ke tu be wa fu be na u fa do don fa la. Ai tu be ka na ke fa ma wa nga ke fa ni fa to ge on. Ek pandemia mahino pena ke osimea ki ho me atonu ki Papua New Guinea no Taritali tu Itapu. Ia nai hau ki vahe ke whanongo me kai nga katolika I tongani tola hitaha ki nau toru nau whakaamua ke nau whanongo ki ho a usia I ho a utonu ki he tu Itapu ko e taki ho mausiasi. Ai ko eu ke katolika. Kau fuge he no fa fe mai fu ko pare mia Papua ke on ke ua be ko me pe Papua ko me Pacific nau fe lo ki pe mo tu Itapu but si foi lai mi very selective now ai kana uhinga fu ko fa fe pare mi pa na ni hanga lewa tu ko tai mi ki he kauta ki Pacific ke nau tai mi mo tu Itapu pa na fa fe ai fa ga mari ko ya te ara tu kwa ke o te ke te speki ta ko ki te lu ka ka me na ho ko tai mi ko ya fa ga mari ko ya o fe lo ki mo tu Itapu mo exchange ko kai ge hange ko tau to fu po te fa ta no au ta wanga politiki o te ati ta ke me ngalo ko to me nai fa ka ko ge fa ke ta no ko mo mana mo fa no mo to he me na exchange ko pe ko ye lava ko ge tu Itapu ta ko ge pray for us pe ge ne place ma to ngan mo me pa ne in return na ta mai I o ta ta pe ke mo lot mai wa phải coi này phải biết ta nó ý cái con ngáp bé tổ phổ là mấy cái tao phải tụi ta pu for a moment it go yeah but it was quite an experience một lần với một đôi với ta nó cái gì này cái gì cái họ nó September này fix cái mấy cái Ko tano ko ke teknolosia. Fa si ben. Ko tano ko ke teknolosia ko lave pena e ngo na e to ko mai na e me ai feito na fekal. Filave pa mo sia ta mai ko teknolosia ai fa na Cái
Cái mẹ bố ni phô kia, với cái ngata pe pha nau và cũng tàu tol cả to áo cái pha cái la hi. Cái cô ilo pe mo ilo ai la hi tai mia o mo tol. Kau pe mo tua ni mo. Mo de ko he de no pe pai cái pha hàng áo ta. Cái ngao de mau kita ia he fi mau ke te sio mo mea fai ngata ke te. Pa ku mea tau pe hange ko lipoti ko na hau me no sila over pesete to noa o e kau Pasifika Maori Tonga Samoa o ku e sia ta makina to e social media mo wala me la no play me ai media fa sociale ko Facebook ai mo wala me pe ki ta fa ki ko ni me tongan po ha ta me fa ko me ko tu ko me la ta ki fa ko tala noa I pe mo educate mo raise awareness ke ilo he kai ki ngata pe fa nau ka ati ke fa nau ko ki nau tu na to ke but also a matua ke nau lava to nga e nau fa nau ke ua e tau pe tu ku pe tu noa pe fa nau e ke nau fai pe ha nau me pe ka ke ko mo tol ko na wa ko mo fa nau ko nau tu mai fi afi ma ko pe se te fi tu noa nau tai me fi afi o alu he neti pe ko game pe ko Facebook wala me pe ko pa ko fa me pe ko fa le ko no pa ko pe se te fino ai time ko ya na ai ke ako ko me ko fin ko ke ta no ai ko ke ma to ai ma winga ke na hanga o impat ai ngai I lo ko ya ke na fa na mo ta off e na ngao ya ki hanga ko la vai ma o ngai I lo pale ma I lo ko vi mo wala me pe pa ni to mo time la này bị pha nào ông để tôi affect phong cái bội hiện tại mi có pha nào vậy ngày phi mẹ tại ni mi lúc bé cái mi gọi là mẹ bé so lack of physical activities tôi cao mới cao cái bé ở cái phơi cái pha hoa there's no silver bullet cái bé có mẹ anh solo vaga tôi pa mà cái ông là hiện ngày ta pha kia phải mau cái address cái lava yo fa si e pa ma anh ko mau ko fe ga pon va ko ke ta la no ai me ko ke fa nau e pa fe ga ke lava attendance fa nau ke ilo ko hinga time la hi nau no pe a pi pe ko le ka fe tu ke ai ko o la fo ki time di nga ke media fa sociale time hala ai ko ni wa le ai mo ka kai ke nga ke media fa sociale do la me pe ka kai ali ke ako ka ta lai ke api ko ke ako so ko me ma nga ko ke ilo e fo noa o ka ke pe ko fo me pe ta pe ko lao pe ko education for me te ne lava solo we have to ai fa we go multifaceted approach ngai ta fa ke fe mau ke te ko nga ka lava ya ha ola to fa fi mali ka ula a bi te pa le mai dai ni ko hinga pe ko fo o ti ke ta fu ma chu no nga ke technology ko ya pe ku si ai fa na we time la pio ta a ho ko tumba time la hi ba ga ya pe ai ko fa fi be ya tau fa mali ko ko lau ko ngai ola le fa ta ko forum ko nga pe ko mo tol mo ka nga to nga ngai ta no ngai vai mo fe po wa ga hi time la hi pa ke pe ko cha pa na mo me na mo ta no ke pa le mie nai pu na ko ki ta yo ka ka mo fa ga mo to fu a ne kai ko ke la wa ta ko ke ma te le ko va ka ya who nai pe alo kau mo if I special moment like that lava highlight kai ke ngata pe ye normal ye le fa ta ha ka ko fa ki me pe ye na wa usia ai fa inga loto mo ma fa na ko ni ko ngata pe wa ko ka pe mo to ngata ye fa ta la ko na na to ko si lava ka ko mo di pe fo ki ho ka pe ngai ta no mo ya la me pe pe hala time no fa malo I mai ka nga u ka fa ga u li mo wala me pe ka ko hange pe ko ya ko fa ho ko tu ko ne showcase mai ne fa ha mai ai me te ta wala lava time to nga fa ta hai tai go tau come together we can achieve a lot tau lava fa nga nga u tau pe to mui ko lo pe na tau fa ta ki mo na mo pe ka ge lava u me ni
Kagunga mo mali mai tai ni mi mahal pe mo si tu ala lava. But it's only because na tau whakatahataha mai o ngau e whakataha. Nea ngoi asi mai koe e forum mui e lelei po koe ha e organize mo mea. Koe whukau ngau e tōlahi e mui. Na nau whakataha mo mea ke lava organize ke ha mai koe pe mo whahoko e whatongia. O ku tau pehe o tāo mo whiunga ki e kau taki koe mo e kau delegation mai me Pasifiki. Ai ku toi atai pe whamaro. Kai ngata pe kai ngatonga ka umafo ke kau ngau e pureanga mo ngai tapa ke ke. Now come together po mang au whataha ke lava i o te lewai. O lava showcase ai potential pe koe mea e ala lava e tonga e taim ko ngai whataha. Ka pōko i taha whehu. Patau whaosia. Tau wa whamaloa te lau lele mo whataha. Whamaloa to mahai whamaloa. Ko ngā pe ko ngā hi whatongia keke. Kai ngā tapia ki nau tolko nau tu whakea te o ngongo. Ka mafoki ma tolko ni whai ngāwe ko ngā pe ke tokonia mo ki whonoani. Wa kore pe ho lele ai pe o tau ki nau tolu. Ka mai ki mau tolu. Ngai whatongia keke. Whakaiwi ai pe ki mau tolu. Wa ko len mo whamaloa. I whawhasisu Christ ko mo whamoi. Amen. Ko lava ka katoia ai programa mawahe bea me he office o Palemia. Ka koe whakataha e ka whaingongo tonga ni bea mo e ki Palemia tonga. Lava ke tuku mai ai ngai whamala ala whilawe i pa moi ona o whakataha ai ka taki. Na e whahoko inu ko alo whani pepe e whuke ngai ka venga ke he kai koe toka ngai ki he whiririwa ke ea. Whafafunga ia toi ka o whahoko whatongia ai le te ho FM Walfit Poini me he office Palemia ko kota lev do ifua, pita taka fua. Finia paea, siutiti tohi, ko ana wili, mo mea.